Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kugaruka kubikomeje kubera mu bice bya Minembwe, Mwenga ndetse no mu bice byegeye Rurenge na Bijombo. Aya rero akaba ari amakuru ajyanye na operasiyo zikomeye uruhande rwa Fardc ruzindutse rukora mu bice bitandukanye bigize ahangaha. Turaza kubabwira ibijyanye na offensive éclair igitero cya gihutiraho turebe uko ibintu bimeze. Turababwira kandi bijyanye na artillerie lourde uko ibi biri kugenda bimera. Turababwira kandi bijyanye na infantry mécanisée ndetse na reconnaissance aérienne. Turaza kandi kugaruka kubikomeje kugenda byibonekeza biri kubera mu Minembwe centre ahashyizwe commandement tactique y'izasarambwe. Turaza kandi kwerekeza Bijombo n'ahitwa Gahwera hari base logistique y'ibikoresho by'izasarambwe turebe uko ahapangiwe. Turaza kurebera hamwe kandi biri kubera Ruhongore na Mikenke hari position strategique ku misozi ifite akamaro kanini mu rugamba ruri kubera muri iyi misozi. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera Rurenge na Fizi hari inzira zigezweho zinjira ndetse zikomeje kugenda zigaragara ko umwanzi ari kugenda yifashisha. Turaza kubabwira ibijyanye na attaque coordonnée ndetse na compagnie de infanterie igaragara mu bice bya centre ya Minembwe ndetse turi buze kubabwira ibijyanye n'imikoreshereze ya mortier de 120 mm iri kugaragara muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'ibyibonekeza bijyanye na retreat désordonnée. Turebere hamwe kandi bijyanye na perte humaine et élevée. Turebere hamwe kandi bijyanye na metere sase. Turebere hamwe bijyanye na communication lompe itumanaho ryacitse. Turebe uko ibingibi Fardc komeje kugenda ibyitwaramo. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye nuko abaturage bahagaze. Tubabwire ibijyanye na Croix Rouge Internationale uko iri kugenda itangaza bijyanye nuko ubuzima bukomeje kugenda buzamo ibyago bikomeye. Turaza kandi no kubabwira byinshi bijyanye na reconnaissance aérienne cyangwa se ubutasi bwo mu kirere buri gukoreshwa hifashishije indege zo mu bwoko bwa drone zikomeje kugenda zigaragara mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiriko biragenda bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi muri ibi bice. Turi buze rero kwinjira neza mu bice by'ahitwa Bijombo tubabwire amakuru hari icyagaragaza ndetse nuko ibintu bihagaze aho bitangazwe Fdnb yazindutse nayikora akazi gakomeye cyane. Turababwira ibiri kubera Uvira, Fizi, Minembwe ndetse na Bijombo. Aho rero amakuru atugeraho agaragaza ko Mayimayi nayo yongerewe kugaragara muri ibi bice. Turarebera hamwe attaque surprise ndetse nuko igitera abakigabweho bitwaye. Turarebera hamwe planification opérationnelle mu buryo burambuye. Turi buze kandi kureba axe de attaque turebe ibibera Bijombo, Ndondo, Minembwe ndetse na Mikenke. Turebe kuri axe ya Rurenge na Fizi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na unité de réaction rapide y'u Burundi yamaze kugezwa muri ibi bice yahawe inshingano zikomeye nazo turaza kuzisasangura. Turarebera hamwe kandi ibijyanye na appui logistique ndetse na artillerie mobile mu bice bitandukanye. Turi buze kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kubera ahitwa Muramvya n'ahitwa Mungeti ndetse tubabwire amanyanga akomeye ari kugenda akorwa. Turakora kandi tunababwira ibijyanye na contre attaque coordonnée. Turaza rero kubyinjiramo mu buryo butosoye. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na opération bataillon Fardc aho bitangazwa ko rero bivanze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na opération de ratissage ndetse na carrière stratégique ndetse na fait Muri ndetse na défense à profondeur. Turababwira position avancée ndetse na zone à tempo. Turaza kandi kurebera hamwe neutralisation de l'ennemi ndetse na appui logistique. Turaza kandi no kwinjira dusoza ku bijyanye na supériorité de fille
turebe uko bihagaze. Turaza rero no kubabwira retrite précipité. Banywanyi nimuze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye itufata icyemezo fyonde sabone maze ntuzongere gucikwa cyangwa se ujya ahandi bakubwira amakuru adafitiwe gihamya ndetse no mu buryo utabasha gusobanukirwa. Uze ngaha wicare tugusobanurire mu buryo budasanzwe, aho tubivana ku mirongo y'imbere y'urugamba dukoresheje military science, twabibabwira mu buryo mwumva mu bice bitandukanye, waba uri Muramvya, Gitega, Bujumbura, Kanyosha ndetse no mu bindi bisagara bitandukanye, yaba uri mu Bugarama, Kamembe, Gikongoro, kuzamuka ukagera Huye, ukazamuka ugakomeza Ruhango, Muhanga, Kamonyi, Nyarugenge, Gasabo, utumva ukabasha kubisobanukirwa ndetse nawe utwumva uri Nkota, Amasimbi, Norvege, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi, Ubudage, Ubufaransa, Autriche ndetse no mu birwa bya Seychelles naho dufite abanywanyi bariyo. Dukurikiye biba byiza ukanze sabone kandi unatubwiye aho uherereye kugira ngo tujye tuzirikana abavandimwe. Ni tayari, reka rero dutangire turamvura inkuru yacu ingingo ku yindi, dusasangure turebe icyo ibintu biri kugenda bikorwa, yaba bizura urugamba ndetse n'abizi igisirikare bakigiye mu kazi, ibyo bakomeje kugenda bakora. Natangira nkubwira ko mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025 abo ku isaha ya saa 10 za mu gitondo nibwo baduhaye amakuru batubwira ko ku isaha ya saa 9 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zihagurutse mu buryo bwa Opération Offensive de Grande Avengre, igitero gikorwa hanini cyo gusatira no gusenya umwanzi. Bagabye ibitero bikaze ku birindiro by'izasarambwe na twirwaneho mu misozi ya Minembwe, Mwenga ndetse no mu bice byegereye uduce twahitwa Rurenge n'ahitwa Bijombo. Biro byose bikaba byakozwe mu mugambo ukomeye kandi wanogejwe wo kuburizamo ibyo izasarambwe ndetse na twirwaneho bateguraga. Uyu munsi rero ukaba uri kurangwa n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye, Fardc iri gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ihagarike umugambi wa AVIS na twirwaneho warugamije guhungabanya ubuyobozi ndetse no kuba bakirukana ibiro za guverineri mu gisagara cya Uvira ahari hari gupangwa ndetse no gukorwa inama. Biravugwa ko rero Fardc yahise ipanga kugaba igitero kugira ngo idurumvanye izi gahunda zose zapangwaga. Amakuru aragaragaza ko hari gutegurwa offensive éclair no mu bindi bice bitandukanye, aho rero hari igitero cyahutiyeho Fardc yagiye mu bikorwa cyo guhashya izasarambwe mu buryo bwihuse, izamura ibirindiro byinshi icyarimwe. Amakuru aragaragaza ko hari gukoreshwa artillerie lourde ndetse Fardc iri gukoresha imbunda za mortier ndetse na za mortier, imbunda zirasa amasasu akomeye, amasasu ya obvious, amasasu akomeye y'imbunda nini zituruka ku mato cyangwa mu modoka za gisirikare. Amakuru akomeye aragaragaza ko hari infantry mécanisée, ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'izirwanisha imodoka ziri kwifashisha brand imodoka z'intambara zifite ubushobozi bwo kudatoborwa n'amasasu. Hari kandi reconnaissance aérienne, butasi bwo mu kirere, hari kwifashishwa drone za gisirikare za Fardc mu rwego rwo gucunga neza aho Fardc ndetse aho AFC ndetse na twirwaneho bari kwihisha. Nkuko rero bigaragara Fardc yakoze igikorwa cyo gutera vuba kinini kandi kigoranye ikoresheje imbunda ziremereye, imodoka z'intambara ndetse n'indege nto za drone kugira ngo ibone amakuru yaho izasarambwe zikambitse. Igitero cyagabwa ahantu hatandukanye kugira ngo hahagarikwe burundu ingufu z'izasarambwe ndetse na twirwano zari zikomeje kugenda zubakwa mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza ko muri Minembwe centre hari poste de commandement tactique, ahantu hategurirwaga ingamba zidasanzwe ndetse n'ibitero ku birindiro bya M23. Amakuru aragaragaza ko mu bice byahitwa Bijombo n'ahitwa Gahwere naho hagaragaye ibijyanye n'urugamba rukomeye kandi rudasanzwe, ahari base logistique, ibigo zikomeje kugenda byakira intwaro, ibiribwa ndetse n'ibikoresho. Mu gihe kandi bivugwa kandi bikemezwa ko ahitwa Ruhongore n'ahitwa Mikenke
hari position strategique ahantu hafite akamaro kanini ku rugamba, bikaba rero biri kubera mu misozi miremire. Hari ibice bya Rurenge na Fizi ahari inzira zinjirizwaho abacengezi n'ibikoresho by'intambara. Ahangaha rero hakozwe ikizwi nka bombarde ku giti gira intangere. Fdnb yayisigaba igitero mu duce dutandukanye icyarimwe kugira ngo izasarambwe zibone uko zisuganya cyangwa ngo zibone aho zihisha. Biravuga ko byageze ku isaha ya saa 9 n'igice za mu gitondo Fardc yahise ikora attaque coordonnée, igitero cyateguwe neza kandi gihuza imitwe myinshi. Harazanwe kandi compagnie de infanterie, bikaba bivugwa ko rero batangiye gusatira Minembwe centre, bikaba rero bivugwa ko bari kurinda abaturage ko bagabwaho ibitero. Biremezwa kandi biragaragara ko ku isaha saa 12 n'igice imbunda za mortier de 120 mm zatangiye kurasa amasasu kuzasarambwe aho bari bishe mu misozi yitwa Mikenke. Biravugwa kandi biremezwa ko ku isaha ya saa 10 n'igice force spéciale ingabo z'intoranyo zoherejwe mu buryo bwa infiltration nocturne zinjiye mu gice cy'umwanzi nijoro nta kintu cyumvikanye, zasatira ibiniro by'izasarambwe biri mu gace ka Kahwera. Mu girero bivugwa ko ku isaha ya saa 10:42 drone arme za Fardc zatangiye kurasa ndetse no kugenda zigaragara mu bice bya Rurenge, zimwe ziri mu bikorwa by'ubutasi. Fardc yakoresheje ingabo zisanzwe z'intoranywa n'ibikoresho biremereye mu gihe gito uko amakuru atugezeho bigaragaza. AFC yabonye ko ikubiswe inshuro ibikomeye yahise ijya mu bwisho. Biravuga ko bakoze retreat de désordonnée guhunga mu kavuyo. Abasirikare benshi bizasarambwe bahunze berekeza mu bice bizayintobwe ndetse na Rurenge. Biravuga ko kandi bari gukora prete humane RV. Abasirikare benshi baguye aha. Makuru ya mbere ari guturuka ku butegetsi bwa Fardc ariko tutaragenzura neza. Aravuga ko Fardc abasaga 120 bashobora rero kuba aribo bari ku mirongo y'imbere, aho rero baje bigabanyamo kompanyi, akaba ari bo bamaze gukora aka kazi gakomeye. Biravugwa kandi ko hari materiel isasi, ibikoresho bizafashe. Biravuga ko Fardc yafashe imbunda nyinshi zirimo AK-47, RPG-7 ndetse n'amasasu menshi. Makuru kandi aragaragaza ko habaye communication rompe nk'uko bigaragara, rero itumanaho ryacitse. Ibikoresho bya radio VHF, ibikoresho byo kutumanaho mu rugamba bizaba rero byamaze gufatwa, bituma batabasha kongera guhuza imbaraga. Izasarambwe zahungiye mu misozi. Abasirikare benshi biravugwa ko bashobora kuba baguye muri imirwano, abandi baravuga ko ari abafashwe mbiri ndetse bari buse no gutanga ubuhamya bakagaragaza uko ibintu biri kugenda. Abaturage bo mu Minembwe na Mwenga baravuga ko bashimishijwe nuko Fardc zindutse ikora ibi bikorwa. Abaturage benshi bari barahungiye mu nkengero za centre ya Minembwe, bakaba rero bavuga ko bakeneye kongera kugaruka mu ngo zabo. Amakuru yemeza ko hari abaturage bari barafashwe ndetse bari gukoreshwa mu nyungu z'izasarambwe. Kuri ubu batangiye kugenda barekurwa. Imiryango itandukanye irimo Monisco, CCR cyangwa se Croix Rouge Internationale ikaba yatangiye ibikorwa byo gutabara bari mu kaga gakomeye, ariko kugeza ubu nk'uko bigaragara ubwo buracyari bwinshi. Fardc yerekanye ko ifite ubushobozi bwo gutsinda izasarambwe no gukumira imitwe yitwaje intwari iri muri ibi bice harimo na Red Tabara. Abaturage bo mu Minembwe bongeye kugira icyizere ko ingabo zabo zihari kandi zikora. Guverinoma ya Kinshasa ikaba yaratanze itangazo ngo ko Opération 2024 ari operasiyo ikomeye kandi igomba kuza gutanga umusaruro, kuko bivugwa ko ariko bagiye kubikora bagerageza gufungura imihanda yari yarafunzwe n'uruhande rw'inyeshyamba. Nk'uko rero bigaragara urugamba rwo rurakomeye no mu bindi bice. Reka twerekeze aho biri kubera turebe uko Fdnb nayo ihagaze. Aho amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025 Force de Défense Nationale du Burundi zagurukiye icyarimwe mu gikorwa cyiswe Opération Sécurisation Totale, igikorwa cyo gucunga umutekano mu buryo bwuzuye kigamije kuburizamo umugambi w'izasarambwe ndetse n'imitwe iyifasha.
kuva mu mwaka wa 2022 Fdnb yari iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice bya Uvira, Fizi, Minembwe ndetse na Bijombo hifashishijwe ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Ubutumire bwagari bugamije gufasha Fardc mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Nyamara uko iminsi yagiye ishira bagiye binjira mu gufasha Fardc. Biravugwa kandi biremezwa ko Fdnb yateguye igikorwa hakoreshejwemo uburyo bwa planification opérationnelle igenamigambi ry'igikorwa cya gisirikare axe de attaque. Inzira zayo igitero kigomba kunyura Fdnb yageneye inzira eshatu: iya Bijombo, Ndondo, ya Minembwe, Mikenke n'iya Rurenge, Fizi. Hari kandi unité de réaction rapide, umutwe wihutirwa wo gusubiza ivyo bitero washyizwe ku murongo ngo uhangane n'izasarambwe. Bikaba ari ibintu bigaragara ko zamaze kugera ku rundi rwego. Aterari mobile, imbunda ziremereye zikaba zazanwe mu rwego rwo kwifashishwa muri ibi bikorwa mu misozi ihanamye yahitwa Ndondo, ahitwa Muramvya, kugira ngo zibashe kurasa ndetse zibashe kuba zahindura urugamba, kuko bigaragara ko Fardc iri kugenda isatirwa mu mpande zose kandi hakenewe umusada wihuta. Uko rero bigaragara kandi biravugwa ku isaha ya saa 10 za mu gitondo imitwe ya mbere ya Fdnb yahagurutse mu gikorwa cyo gusukura axe sensible, inzira zifite akamaro mu z'umutekano. Bikorwa bikaba byatangiriye mu bice bya Ndondo, ku Muramvya no ahitwa kuwa Mugeti, ahari harabaye imirwano ikomeye n'izasarambwe mu minsi yashize. Ku isaha saa 10:15 Fdnb zikaba zagabye igitero kwizasarambwe, ariko hakoreshejwe contre attaque coordonnée. Igitero cyo kwihimura cyateguwe neza. Abasirikare Fdnb bahise basubiza inyuma umwanzi bamufatira ibirindiro bizahitwa mu Kagogo. Uko rero bigaragara Fdnb yohereje force spéciale, ingabo z'intoranwa mu gikorwa cya infiltration kwinjira rwihishwa. Abasirikare binjiye mu misozi ya Bijombo nijoro bahagarika izasarambwe zari zitegereje gusenya inyubako za rubanda. Saa 1 n'igice biravugwa ko rero hari buze kubakomeza ibindi bikorwa nabyo turi buze kubibabwira. Aho rero bigaragara ko Fardc hari yaturutse ahitwa Ibaraka bakoze operation mixe, aho rero M23 yatangiye guhungira mu misozi yahitwa Rurenge. Bamwe rero biravugwa ko bakomeje urugamba rukomeye kandi rutoroshye nk'uko bigaragara. Izasarambwe na twirwaneho bakaba basanze rero bari imbere y'igitutu gikomeye. Amakuru yaturutse mu basivili aravuga ko bagiye bakora retraite précipité, guhunga byihuse berekeza mu misozi ya Intobwe. Nk'uko amakuru atugezeho bisigura, Fdnb ikaba yafashe intwaro nyinshi zirimo fils AK-47, imbunda nto, mitrailleuse, PKM, imbunda z'amashini gani, lance roquette, RPG-7, intwaro zisuka ibisasu byinshi. Hari kandi abandi basirikare bafashwe mpiri nk'uko bigaragara. Bikaba bivugwa ko byinshi bigiye kumenyekana muri interrogatoire militaire batangiye gukoreshwa na demiape kugira ngo bamenye byinshi. Abaturage bahitwa mu Kagogo, Muramvya no muri Mungwete bashimye cyane Fdnb yohereje izimbaraga nshya. Abaturage bavuye mu bihuru no mu mashyamba bari bishe basanganira ingabo za leta kugira ngo zongere zibasubize mu, kuko bivugwa ko bari barahunze. Bivugwa ko izasarambwe zabakoreshaga imirimo ya gahato, ariko aya nama kuri yo tutarabasha kugenzura tubashe kumenya ukuri kubivugwa. Imiryango y'abari baragiye bajya mu mirwano cyangwa se baragiye bajyanwayo ku ngufu ikaba yishimiye kongera kubabona. Croix Rouge rero biravugwa ko nubwo imirwano iri kubera ahangaha biri kuyigora kugera muri ibi bice, guverinoma y'u Burundi ikaba yarashimangiye ko Fdnb itari ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo guteza akaduruvayo, ahubwo mu rwego rwo gufasha gucunga umutekano w'abaturage, kuburizamo imitwe yitwaje intwaro. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo ryagiraga riti Fdnb irakomeje ibikorwa byo guhashya imitwe ihungabanya amahoro mu karere. Igikorwa cyo kwigenekerezo rya 19 cyerekanye ko dufite ubushobozi bwo kugira igarura ituze no gufatanya na Fardc mu guhashya izasarambwe. Nk'uko rero yabitangaje, igikorwa cya Fdnb cyo kugenekerezo ya 24 Myandagaro 2025 cyabaye insinzi ikomeye mu rwego rwa gisirikare, politike ndetse no ku rwego rwa diplomasi. Bikaba bigaragara Fdnb yagiye igaragaza ubushobozi bwo gukora operation offensive izasarambwe n'indi mitwe yitwaje intwaro zidafite
imbaraga zo kurwana igihe habayeho ubufatanye bwa Fardc na Fdnb. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo basubijwe icyizere kuko umutekano ushobora kuza kugaruka, ariko kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biba baratangaza ko bigoye ko intambara yahagarara, kuko abo ku ruhande rwa Fardc bari kwitegura, abo ku ruhande rw'izasarambwe bariteguye. Bivuze ko isaha iyo ari yo yose urugamba rushobora gukomera rukagera no mu bindi bice, ibiri guteza ibyago, amakuba ndetse n'amarira mu miryango myinshi y'Abanyekongo. Yewe biteye agahinda kubona imbunda zidakorerwa muri aka karere, ariko zikaba arizo zica abantu benshi. Biteye agahinda. Abanyafurika dushyira hamwe duharanira Afurika nziza, tubiharaniye twabigeraho. Ni nuko nsoje paje y'amakuru akomeye yaragezweho arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere tufyonda sabone, dukomeze kuba no muri izi nkuru zitandukanye ziremereye tubagezaho ngaha. Hasta la vista.